Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su ukrajinske oružane snage sada sposobne da nanesu značajne gubitke Rusima, a drugi ukrajinski zvaničnici su rekli da se situacija na bojnom polju menja kako je Zapad slao oružje, napredujemo korak po korak, prekidamo snabdevanje okupatora i pronalazimo i neutrališemo saradnike, rekao je Zelenski. Valerij Zalužni, glavnokomandujući ukrajinskih oružanih snaga, rekao je da se zbog naoružanja poput američkog sistema HIMARS situacija na bojnom polju menja. Piše CNN, uspjeli smo da stabilizujemo situaciju. I dalje je složena i intenzivna, ali je pod kontrolom. Pravovremeni dolazak sistema HIMARS značajno doprinosi održavanju naših odbrambenih pozicija, sa kojima vršimo precizne napade na neprijateljske kontrolne punktove, municiju i skladišta, rekao je Zalužni i dodao da je zahvalio generalu Marku Miliju na pomoći SAD-e i njenih saveznika. Aleksija Danilov, sekretar Ukrajinskog saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu, rekao je državnoj televiziji da sada zaista imamo potpuno drugačiju situaciju nego što je bila pre mezak dana. Sada smo, zahvaljujući tome što dobijamo dovoljno naoružanja od naših partnera, uspostavili ravnopravnost na određenim pozicijama. Da bismo postigli superiornost i što pre okončali ovaj rat, potrebno nam je više naoružanja, rekao je Danilov, govoreći o situaciji u Donbasu. Načelnik Luganske regionalne vojne administracije Sergej Gajdaj rekao je u ponedjeljak da zapadno naoružanje radi na 200% jer su ruska skladišta i komandne baze već dignuta u vazduh.